Aitata ntukusima bwekiro kyahati, ntukusima bakuba niyo mukonyezi waitu, ntukusima bakuba oli ruhanga w'amaani, obutwirukira nambere oli Mukama, obujune bwona buhwaho, obutwirukira nambere oli Mukama, ebikutuntuza byona obimaraho. Ekiro kyahati ntwija omu ibala lya Yesu. Mukama Bayibuli negamba, musabe murahebwa, muherange murakinguriraho, kandi musere murazora. Tata ekiro kyahati ntusabira amaka gona agacwekere, amaka agatahirwe musitani, yagatabura, yagahwerekereza. Mukama ekiro kyahati nsaba obungira amaka ago, nsabira obungira obuswere bwona obo munyanzi gwatabangwire. Mukama Bayibuli negamba, ekya Mukama afoire kimu atabahora kyahukaniza. Tata mu ibala lya Yesu ninsabira omusaija n'omukazi owateranize hamu mu buswere oburukwera bitatu munyanzi gwabahukanize. Tata mu ibala lya Yesu ntusabira obuswere obo mu ibala lya Yesu, kiro kyahati obubungire obugare hamu mu ibala lya Yesu. Mukama ka Abrahamu na Sara Hagar nkoko yabatahiremu yayenda kubahukaniza baitu wa mubinga ekiro kyahati mu ibala lya Yesu ntubinga ba Hagar bona habarugire hona bajja kutabara amaka ekiro kyahati ntubabingamu nekisingolezo ky'omuro mu ibala lya Yesu abatabwire ba Hagar abatabwire ba Ishmael ekiro kyahati mu ibala lya Yesu. Amaka ago tugasabira Mukama, amaka ago tugasabira ekiro kyahati ogagara mu ibala lya Yesu, ogagara mu ibala lya Yesu. Mukama ebizibu byone bitatahira mu maka byaleeta okwahukana, byaleeta okwangana, byaleeta okweyahuramu ekiro kyahati Mukama ntusaba obagara bishaka omusaija n'omukazi abawateraniza hamu Mukama barwanire ekiro kyahati. Hereza abamalayika bawo Mukama batahe mu buswere obu, baleta obumo mu ibala lya Yesu, baleta omuhimbo nk'okukyatandikire Mukama. Nambere abatali omuhimbo Mukama leka abamalayika bawo babungira amaka ag'ekiro kyahati, baleta amagezi, baleta okwetegerezangana, baleta obubwo mu ibala lya Yesu, baleta okugamba kimo mu ibala lya Yesu. Mukama nambere ekiniga kisire bingi, nambere ekiniga n'okutetegerezangana bisire amaka Mukama ekiro kyahati ninsaba mu ibala lya Yesu, ninsaba omusaija n'omukazi ogu obaha amaani kuganyirangana, obaha amaani kwombeka bishaka, obaha amaani Mukama kurwanire kiwakozere mbomezi bwabo. Habwokuba Mukama Bayibuli negamba eki ekyokora okikora kibo Mukama busa rusobora kihaho, busa rusobora kiteranizaho. Tata mu ibala lya Yesu amaka agagawalesera hamu ekiro kyahati bugarwanire mu ibala lya Yesu. Hereza abamalayika bawo nekitara babinge ba Hagar bona kuruga mu maka omo mu ibala lya Yesu. Hereza abamalayika bawo Mukama babinge ba Ishmael bona okuruga mu maka omo mu ibala lya Yesu. Moya arukwera Mukama bungira omusaija ogu omuha amagezi nk'oku araletamu amakage. Bungira omukazi ogu Mukama omuha amagezi nk'oku arateranizamu amakage. Bungira abaana Mukama abakama, bungira abaana abamu batuntwire abo abazaire babo kwikarana bakungana nibarwana. Mukama ekiro kyahati abaana babungire obakize, kize emitima yabo Mukama, kize okutuntura kwabo ayi Yesu. Mukama ekiro kyahati babungire Mukama wange, bungira omusaija ogu. Bayibuli negamba omusaija nuwe mutwe gweka. Ayi Tata omu ibala lya Yesu abasaija babuzirwa amagezi, abasaija batuntwira abo ebintu bingi barugana mu maka gabo ekiro kyahati omu ibala lya Yesu babungire, ekiro kyahati babungire Mukama wabakama. Ababuzirwe amagezi babungire Tata, ababuzirwe ekyokukora babungire Mukama, ababuzirwe sente babungire ekiro kyahati omu ibala lya Yesu. Tata omu ibala lya Yesu ganyire ebyokusisa byabo baletera okwegarukamu kandi bamanyiwe ngu niwe mutwe gwabo nk'okuba ndibo bali mitwe gweka yabo. Mukama niwe mutwe gwabo, leka bebondaza hansi y'omukono gwabo, omukono gwawe nuko oboleke Mukama nk'okuba ina kwemerera, oboleke Mukama nk'okuba ina kuba batata, oboleke Mukama nk'okuba ina kuba basaija abamaani abarayemera kandi bakabezaho enganda zabo ezigenda okuyija mu ibala lya Yesu. Mukama maraho obujune mu maka, maraho obujune Tata mu ibala lya Yesu, maraho obutetegerezangana, maraho enkungania mwoyo arukwera, maraho byone by'omunyanzi gwalesera ekiro kyahati mu ibala lya Yesu. Tata ntwikiriza oli ruhango mwesigwa atagera bugobya ekiro kyahati abakusaba Mukama nobabungira mu ibala lya Yesu. Amaka agatahirwe mu munyanzi gwo nokakana
Mukama noleta obumu, noleta embabazi zawe, noleta okuterana hamu, noleta amagezi gago Mwoyo Arukwera. Mwoyo Arukwera bongera amaka gaitu. Mwoyo Arukwera bongera amaka gaitu. Ababeera bahukaine Mukama bagara bishaka, bagare hamu mwibali ya Yesu. Ababeera babuzirwa omuhimbo, tantara handi ekiro kyati ntusaba mwibali ya Yesu. Omuhimbo go gugare Mukama, omuhimbo gugare. Bayibuli negamba Mukama wa Ruhanga kuhikira omuhimbo no businge Mukama ntukusima habo kuba ekiro kyati noleta kuhikira omumaka omwo mwibali ya Yesu. Mukama ekiro kyati noleta obusinge omwibali ya Yesu. Mukama ekiro kyati noleta omuhimbo go Mwoyo Arukwera omumaka omwo mwibali ya Yesu. Webale Tata, webale Mukama, amaka gabaire gabuzirwemu gatarungirwe ai Tata omwibali ya Yesu. Noleta obomezi bwawe ekiro kyati omwibali ya Yesu. Noleta omuhimbo gwawe omwibali ya Yesu. Noleta obumu nokwetegerezangana omwibali ya Yesu. Mukama noleta okuganyera, Mukama noleta okuganyera nokwebundaza. Webale Mwoyo Arukwera, webale ai Yesu, webale Mukama wabakama, webale Tata. Ababire baine nkungani akano akabo nokegesa Mukama wabakama kubaza ebigambe bikumbeka, kubaza ebigambe bikuyimucha, atali ebigambe byokujuma, atali ebigambe byoko ebikuahukaniza. Tata omwibali ya Yesu noyegesa abantu bawe kubaza ebigambo ebyembabazi, noyegesa abantu bawe kubaza ebigambo ebyekitinisa, noyegesa Mukama abantu bawe okubaza ebigambe birayombeka amaka, atali ebigambe biramaramu abantu ekitinisa. Tata ntukusima, webale Mwoyo Arukwera bwekiro kyati, webale abokubongera abana bawe, webale Mukama wabakama bogara bushaka amaka, ntukugize ekiro kyati. Mukama kurugana ekiro kyati, tutujja kurora ebyo munyazi gwakozere, tutujja kurolera ekitinisa kyawe, tutujja kurolera ebibi ebere makagaitu, ntukugiza ntukuhereza ekitinisa habo kube byamani omazirira kubikoro mwibali ya Yesu. Ntukugiza abakuba okozere byamani, ntukugiza abakuba nambera abere kwahukana. Mukama olesera obumu, Mukama olesera omuhimbo, Mukama olesera kukorakorana omwibali ya Yesu. Mukama nambera abere enkungani abakazi n'abasaija abatamanyire kubaliza kurungi abantu abagonze bababo ekiro kyati akano akabo nokegeze ebigambe byembabazi, nokegese ebigambe byokuhengana ekitinisa, noyegese ebigambe byokwebundaza. Webale Tata, webale Mukama wabakama enkungani zwerewa mwibali ya Yesu. Mukama kwahukaniza kwahukana kwangana nokwahukana biwerewa obuswero obwo ekiro kyati mwibali ya Yesu. Ntukugiza Mukama habo ko kozere byamani nyachakalo bitoremuka tujja kukugiza, lwebaje bitoremuka tujja kukugiza, hare byamani byokozere Mukama. Webale Tata mwibali ya Yesu, webale Mukama bokukiza amaka, webale Mwoyo Arukwera habo ko obuswero bugarwire mu okusemererwa, obugarwire mu ekitinisa, obugarwire mu okugonzangana, obugarwire mu okusemererwa. Webala abana bajja kukora kurungi Mukama, tebajja kukora mu maka agarumu enkungani nokwahukana. Webale Mwoyo Arukwera, ntukusima ntukugiza abokubokozere byamani, ibara lyawe linyumizibwe, turakugizaga bwe byamani byokozere Tata. Webale Yesu abokubo mazire emirimo ya Sitani kandi olesera obumu mumaka, ekitinisa kigarukiriwa nyakola iguru muno. Birbyana ntusima kuraba mwibali ya Yesu Kristo Mukama waitu. Amina.